bopa nga bepo. Saide make you tan so do. Saide wabita nga yesi so do. Saide una yesani. Saide una wani arki na follow. Isabe me yari kaba me for ki se desmaita kitaki unkona wan baka. Une wani arki. We do sa wani ala maite ke nwei. Una istaki we pina desmano we pina utawang. Luku ya mina sibi mbe sibi fmi. Wasanko kisime banda. Seke taki mina idwa oko na afasi fu atalent sami abi. Mino sabe fu na taku sani ofu moi sani. Monke wasanko kisime banda taki mina idwa oko na afasi fu atalent sami abi. Bika abob na nga bep. Mina wan fu de masamu taki anga den fu de kona wang. Njombo weki. Mino mahole mo nabi fu taigu no fia meidea. Taki we pina utawa we dwengi wi. Mekem taigu meke ufustanyu mama betongo. Ufegete sana areda meke akominasi be onsta. Ala partij, let wel, ala partij kofu okogi ahi konde. Maar ala wan partij adu een bepaalde prioriteit. En na prioriteit voor a combinatie. Na taki a binnenland jabaka furu. Dus de stel prioriteit die a binnenland. Businenge jabaka furu. Businenge stel prioriteit. Hoeveel tijd taki una besi. Businenge aini a top voor a bestuur van konde. Hoeveel tijd? Hoeveel dat je na pas in 2005 die combinatie going voor kiezen, je vindt de VV zetel. Hoe gooi die voor kiezen? Nee, voor jou begin Bush negator minister. Hoeveel dat je laat zijn dat? Hoeveel dat je deal zou bij met aan de smaf binnenland? Vooral de gezagsdragers. Hoeveel dat je laat deal dat? No, we do zou wani. Alamai teke way. Tamai ehole tawan ke feanti, tawa ehole tawan ke feanti. We pina tawan, we pina we make him tie you to the make you yeah. Omdat mi say to fam dia mi ede weli, want again ka mi boko a combinatie. Omdat mi ade talent fu taki, da ala pe mi gos my fall mi aan. Taki mon ma fawa kayong ayum set authority of the mako bij in baka. En wel met changdo yam dem mi deny the pisif na of the party ya. Ma make him tie you to them. That's so you if you not take patience, so you ta. We see no deny the PC. Me abi a rek fu taki and me do pesi fu tie you taki we pina utawang. Na dunsu sama. Di dena NDP. Di wani stem di a combinatie. Ma fu di a combinatie no de no wan yes and fu bep of fu abob. Dat ja wan konku. De dena NDP. Na ome dunsu sama dena NPS. Di wani stem di a combinatie. Maar voor die combinatie pacha topisi, jawani bep of abob, die den wani konkura, de voor de MPS. Nou, met doe den a VHP ook toe. Die wani stem die combinatie. Maar voor die combinatie party, ai die bep en de abob, dat de naiko bomu, die kan jawani konkura, die daar zit de. PL zei voor aan toe de 50 samaja en na PL, die wani stem die combinatie. Maar voor Juno man de na wang, nee, de voor de PL en dan. Una istaki we pina utawa, we fanya utawa, no we doengi, we chocho we koli we, anga houde sa we teke. Bep esi abop leki en bigi feyanti. Abop esi bep eke en bigi feyanti. We meken bigi tell you once and no. Bep if we bigi shit taki na fi fende fu behouden to zetel sayu abi of fi fende di fi lo chaigo NDP da liever utai gi make tigres ma direct make de stem rechtstreeks gi NDP da sang kaba. So say fi abop if je denkt dat oké na fu fende een aantal zetels fu long chaigo VHP of fu pe utai gi mi make mi tigres ma make de stem rechtstreeks gi VHP of fu so tot partij ook. Hoe zij zelfstandig genoeg fu no poti safe afhankelijk gita partij mo. No na verkiezen we go na averkiezen resultaat e bepaal suma oroko, suma anga yoroko. Maar even van tevoren me bige shit bata e anga so ama woko. O you we make motive komota sa maundo. Die a combinatie ko in 2005 ala de president is lochanga no na we poti den. No na umbeurt. No na umbeurt. Vooral ik am amaron gemeenschap.
Vooral ik is samen voor een combinatie na beurt non voor ton president voor de taas samen ko ondersteunen ook toe ik heb bij ondersteuning. Maar no one dat je one libe gratis go. A de taas samen bakara de itaila voor na want toe dong de kisiwi. Terwijl BP si abop ik gafe anti mi etai go tak na abop na gafe anti voor BP na NDP. Bikain go lukutaki na tuleisi kaba. Bep go woko anga NDP. Ala den tuleiste de go woko anga NDP. Apartheid na leti minjai party palang. Utai gi nef melei no. 2010 de go anga a combinatie verband. Aini a combinatie verband. Go miti 2011 e go 12 so. Die ala asani a amnesty wet kon die bep no werken mee. Anga u mesetel. Bep komoto a inya regeren Voor de fodi de bep anga tu nomo de komoto. Ik ga first kissing en ga toezetten lebe abi. De pina vende tu baka. De go woko nga NDP. Die komen tot jaren keren nga umek zetel le komoto. En ga wang. Ala yu de go woko nga NDP party jamini palang. Faisi de pina vende de tu ya. Efu abe de mogelijk voor NDP de kwam voor de belongo baka. Die verkiezing bij doya na 0 zetel lebe ofende non. Zie? Abop na wanki partij die gewoon kwam NDP ne pe voor de guabaka na mo fesi. Maar go lukola de ta partij. Dus bepe fiesi abop pe kay mo gan feyanti. Da ufanga NDP. Bika usabita ki bravo. Fene bep omeleisi. Alates la dati mina ipotie ondo tafa. Bika na bravo be de edema fu a combinatie ne so lukuta ki ulati. A ine se san sabe ka pasade. Mi de zeker dat je bep boven de one zetel en Paramaribo FDB doe mee en Paramaribo. Dus de ook op 5 zetels. Maar Abab heeft boven de zeker one zetel en Paramaribo. Maar voor de zetels voor Abab voor bep je go achteruit. Dat je na no Abab. Na NDP die we go ook aan de AP. En zorg dat je altijd we komen aan minder zetels. De helft voor de zetels zou begwijnen regering. Utai heeft meer leen. Utai heeft meer leen. En zo zeg je abop effiesi bep if you gaan feanti na koli witawan na pinau tawan na chocho tawan. Wabi kolo kutaki no de na ibai samamo. Of so heel top voor bep so wel abop mi be go selu pu ya so como tawan taku make o kisibo. Da wenke nyusa manga mo yon kuwanga mo fresh verstaan da u beteke de partij aba kona wambaka fu dusani gi usefi. We pinau we chocho we. Una está aqui da partij a doide ibeli no. Mo panya mo shuti giden. Terwijl fosi a combinatie beko en ga changa ja combinatie ko ya sefi. Ala de partij die de zetels changa non. Pardon, una está aqui de misbruik uno no. Una está aqui de meke ko bruik fu uno no. Ne di gadu oppo waki fu kona wang. Fu godora regeren fosilation ubigisi de kenki ubigisi de sandi be de onmogelijk die uno. De tokuti de dei au tu etampo ke fe anchanga usefi da we hold the tower mo bumoncho usefi wasta ko wisi wasino wasta ki we kabanga utawa asoso no want we fenjo ubum isabi ma wi enke samadi be champu jaranti taki okay wina a combination de ngara de piki wandi go kondi kolele sande fauli bibigi kenki di a combination kom wasta ki we pina uno. O yu wo kishu sefi, sa umu dwanga umo. Sa umu taigi umo fu kishu fe, usef taki ukona wang. De man fu bek dati mi taigi de umeleisi. Kekes a houde sa we holi, taki geen abab meer. Ano wan busani, politika na wan sanfi sefi edo, na wan badrai fe dai. Na lanti woko yedu, na foluku woko yedu. Uka woko nga abab baka mi lai idei, onder strenge voorwaarden. Nooit de wan ye de sande. Isabe mijn model de voor kwanga de man. Want tu zelfstandige partij to na je bepaal uw kandidaat en mij bepaal een kandidaat. Een lijst dat we gaan naar we stel eisen voor gonen. Uno wani. We de denken met sani. Wel voor hij hieruit ook to mi one tagi abop ook toe. Dat je zegt kan de soms we taki de sani. Wat hem lukken chakaba. Bep no wani woko anga abop. Abop no wani woko anga bep. Bep wani abop boko. Abop wani bep boko.
Mekem ta yu taki u aben klak mes. Afer ki se je koya so unafu hali go woko nga usefi. Da mi so yu taki wan fu de parte ya so abi fu boko. En dati be taki vanaf non. Folu ku fu sana la u di be tampu geranti fu stem gi a kombinasi. E fu de no wanya fer ki se je koya fu de go panya aparta ya fer ki se ya. Asandi wodu na taki wabi fu boko fu de parte ya. Fasanya ko stop. En fa wo boko yi. Mi negi no was ma advice fu go stem gi abo. Of na bep. Na ini wandi gadu pocha yacha sandi ndo na gadu begi faso a yoisto wan fi stemgi. Da adil sa wo meke baka asfer kisero isota efu de nokona wan a wanjo fende more settlers newe holi fu a kombinasya tawa muboko. Eto wale isi efu de nokona wan fo shafar kise yado diwo gona afer kise ini. Aparte minoko taigi taki na abopim stemgi of na bepim stemgi na you safe begi gadu fu gadu so you open bargi so tuang e meine nanga wi da stemgi awande that they go tell a one fu den jo fende more settlers na dati wo holi fu a kombinasi atawa wo luso e meka boko e fu na abop fende more fu settlers na abop wo holi fu a kombinasi fu tego e fu na bep more fende settlers na bep wo holi fu a kombinasi fu tego. Aso abi fudanga den. Bika jabi tanga yesi jabi taku fasi jabi taku gili jabi taku mani. De wisha la so togi jabi bikasa ya na wishi. Ya lobi de sefi. De ijalu swanga de sefi. Taku mani. Ala so togi jabi. Asaya mukonta puno. Amukonta puno. Bep mi taigi o me leisi uka wo kwanga abop onder strenge voorwaarden. En zo sefi abop, oké, kom taki wasani. Afer ki se de websa, bravo be Europa op taki. Amo abi setel da amo bigi, bep mo gandi. Teima, ikomo ta ima usugwene i dai mo ima, dai ama go dai go tanga ima baka ima ko tanga di kai dai mo dem. Oké, abop da fan hiren mo taigi. Dina bep no wani kong woko ondo a pass off abop om dat abop mo bigi. Da abop, you die go woko ondo a pass off bep. Ma bep mu solu gutaki de gi alla de abop per strui anga pet anga faka. Abop, u bigi mo bep tu go gwe fika den. Fa no fami no sabi ma u bigi mo jala sama isi wabi seitel mo den. U taki bep mu ko woko ondo a faka fu abop. Bep no wani. Da bep abop die go woko ondo a faka fu bep. Da bep no mu solugu taki defende troi anga pet anga paso faga ala de sotu sani di ala de abopers. Da hi san kabanon. Iso me oplose me giwi. Sanya tanga so. Sani no tanga so. Bravo da tu sabita ki abita anga yesi. Ma wasa mi no ma first tang. Says mi de me de mai taki de ma fu bep. Na kon man de ma fu bep like koni man. Mi wanta yu teke sandu e taki ja so taki. Dan yo tayi usai de meke mi taki so. Kan de masalai man anga siko pampila. Mana koni man. Mi kaifu de malai koni man so da fawa ka de sefe klaka taki. Abop da yengi de omeleisi. Abop fene de omeleisi. Da fa kampe de koni man de. Just na domai da yengi de koni man da fa. Want dat je dat kan je samenleven toch? Abop na kader, abop na konimang, bep like konimang. Da fawa ka de man van partij voor de domang, e daar en de partij voor de konimang. Constant omeleisi. En fawa ka partij voor de domang, bigi goefika, a partij voor de konimang, die bemo bigi. Asan de wan take mo apen de na wan ya asan dat mo taki bep like konimang mo abop. Of bep like konimang, abop na konimang. De sabi pampila mamanga pampila mo abop kande manako ni man konya na te igwashiko konya na shiko pampila asaga du pocha inye de nya we se jagi o intelligenti de adati na koni asani asom ta igu kaba do wan yuye ne de ko weli en na dunsu sama sefe de ko weli we de kuf kaf. No de wa wanye di shanga datum hesi pasa abop bep
go se ta komina shibaka meke ugo aini freida nya afor kiseje ko meke wajanga to ifal sa mo meke wajanga denki sa